Biishopu Amos Magezi akwatanise no mujwekero wa Ibanda ey'amashuma John Paul Ninkusima kurundana sente zo kuhunduza kanisa y'obusabadikoni obwari abatenga kandi Captain Dononzio Kahondo omnyishengero wa Ruhinda no wajwekire speaker Anita Amonga. Aha mukorogu Magezi no ayorekire obutashemerwa ahabwe kicweka kya Kicuzi kurekwa yimakiro kubonabona n'endwara y'ensimbo n'obukambi. Takomera hanshonga y'obukambi yonka Magezi na ayorekire okukwatwaho ahabwe ishomero lyabatenga eritakatunga gacyombeko kya government kwiharitandika omwaka gwa 1983. Which is a government-aided institution, the government has never made any contribution towards the infrastructure. Nothing. Total nothing. Aha mukorogu miliyoni 80 nizo zirundinwe kandi speaker w'ishengero ahireyo dollars 50,000 okwombeka ekaniseji. Inarwenda 50,000 na sort of solution. Hata ninanyako nalipana do uone na Ministry of Health bakushi. Wewe njirize kusabe o prepare matter ya national importance. Hati ni wako nga paper ya speak. Gavumenti gana hati Dubai kwageza tukonka kanideba no handika ho ryabatenga kandi tibyo nani kugambira ati ngwenani na konjero simiti 20. Mukore ntungu keji omnyishengero John Paul ayorekire ngo haraba rukumurwanisa kandi yashaba umureberezi okumukwase shara yabatiho mukonogwe 2026 pandari ahubwo abantu banje baburijo bakozereki abakatera baro gasha kwa Timothy Mushabe.